zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics, sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Duherereye mu mujyi wa Kigali rwagati muri Mateus House etage ya gatatu inyuma yo kwa Makuza. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 30 27 cyangwa 0788 30 na 0788 30 Umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira gahunda zitandukanye Good TV yabateguriye. Tubahaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye, akaba ari amakuru agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. None tariki ya 4 Ukuboza, Minisiteri y'Uburezi yatangaje amanota y'abakoze ibizamini bya Leta bisoza amashuri yisumbuye, ndetse iyi Minisiteri ikaba yatangaje ko uyu mwaka ushize abanyeshuri b'abahungu batsinze kurusha abakobwa mu mwaka wa 2022 2023. Iyi Minisiteri kandi yagaragaje ko abakandida b'abahungu batsinze ku rugero rwa 96.8% mu gihe abakobwa batsinze ku rugero rwa 93.6%. Naho mu yandi makuru, ikigo gitegura ibirori cyitwa The Thousand Hills Event ku bufatanye n'imiryango irengera abafite ubumuga itegamiye kuri Leta bahembye ba rwiyemezamirimo, abanyeshuri n'abandi bakoze imishinga igamije kudaheza abafite ubumuga ndetse no kubateza imbere. Naho mu makuru avugwa mu mahanga, mu gihugu cya Tanzania, inkangu yaturutse ku mvura nyinshi yibasiye amajyaruguru ya Tanzania yatumye abagera kuri 47 basiga ubuzima, abandi bagera kuri 85 barakomereka nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wo muri ako gace. Wanavuze ko hari impungenge ko umubare w'abapfa ushobora gukomeza kwiyongera. Reka twongere tubahe ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Nicole Nyirabuhanuzi, naho ku buhanga bw'ibyuma turafashwa na Landry niyo nizigiye. Amakuru twabateguriye reka tuyahere mu makuru ajyanye n'uburezi, aho none tariki ya 4 Ukuboza, Minisiteri y'Uburezi yatangaje amanota y'abakoze ibizamini bya Leta bisoza amashuri yisumbuye, ndetse iyi Minisiteri ikaba yatangaje ko uyu mwaka ushize abanyeshuri b'abahungu batsinze kurusha abakobwa mu mwaka wa 2022 2023. Iyi Minisiteri kandi yagaragaje ko abakandida b'abahungu batsinze ku rugero rwa 96.8% mu gihe abakobwa batsinze ku rugero rwa 93.6%. Reka twumve inkuru ku buryo burambuye. None tariki ya 4 Ukuboza, Minisiteri y'Uburezi yatangaje amanota y'abakoze ibizamini bya Leta bisoza amashuri yisumbuye, ndetse iyi Minisiteri ikaba yatangaje ko uyu mwaka ushize wa 2022 2023 abanyeshuri b'abahungu batsinze kurusha abakobwa. Iyi Minisiteri kandi yagaragaje ko abakandida b'abahungu batsinze ku rugero rwa 96.8% mu gihe abakobwa batsinze ku rugero rwa 93.6%. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini bya Leta NESA, Dr. Bahati Berenari, yagaragaje uburyo abanyeshuri batsinze mu bumenyi rusange. Abakandida bakoze ikizamini mu burezi rusange mu 48,699 biyandikishije, 48,455 bangana na 99% bakoze ikizamini. Hanyuma muri abo bakoze ikizamini 46,000 n'abanyeshuri 51 bangana na 95.4% nibo babashije kugera ku bipimo ngenderwaho by'imitsindire. Hanyuma abanyeshuri 4.9 ntago babashije kugera ku bipimo ngenderwaho by'imitsindire tugenderaho. Hanyuma hano mu banyeshuri bakoze ikizamini cya Leta gisoza amashuri yisumbuye mu burezi rusange, ikigaragara muri rusange nuko abakandida b'abahungu bakoze neza ugereranije n'ab'abakobwa, kuko ufashe abanyeshuri b'abahungu bose bakoze ikizamini cya Leta
96.8% baratsinze, naho wafata abanyeshuri bose b'abakobwa bakoze ikizamini cya leta 93.6% nibo babashije kugera ku bipimo ngenderwaho by'imitsindire dukoresha. Yakomeje kandi hagaragaza uko mu bizamini bita inderabarezi abanyeshuri batsinze. Hiyandikishije abanyeshuri 4,001, muri bo 4,000 bakoze ikizamini cya leta, noneho ubu kuvuga 99.98%. Muri abo 3,989 bangana na 99.7% babashije kugera ku bipimo ngenderwaho by'imitsindire, hanyuma 0.3% nibo batabashije kubigezaho. Minisitiri w'Uburezi Dr Gaspard Twagirayezu yagaragaje ko nubwo ugereranije n'imibare y'abiyandikishije gukora ikizamini cya leta umwaka ushize n'abakoze hagaragara ko hari abataye ishuri, ariko ngo ingamba zo guhashya iki kibazo zikaba zigikomeje kandi zizagenda zishyirwa mu bikorwa. Mubizi ubu ngubu ibijyanye na infrastructure z'amashuri zariyongereye ku buryo tubara ko muri average muri buri birometero 2 hari ahantu umunyeshuri ashobora kujya kwiga. Ikindi nanone hashyizweho na gahunda zitandukanye, harimo na gahunda ya school feeding idufasha kugira ngo abana benshi bashobore kujya mu ishuri kandi barigumemo. Hari na gahunda ari gahunda za teacher recruitment n'izindi. Izo ni gahunda nyinshi, ni effort nyinshi zigomba zishyirwa mu mashuri kugira ngo abana bashobora kujya ku ishuri. Bikaba rero atari bidakwiye ko izo gahunda zishyirwaho hanyuma n'abana bakava mu ishuri. Impamvu rero zituma abana bava mu ishuri ni nyinshi, twagiye tugerageza kuzireba. Hakaba hariho ibibazo baba basanzwe bafite, hari aho baturuka mu muryango, aho baba, aho barererwa. Hanyuma hakabaho n'ibibazo by'ishuri, ashobora kuba hari ibitameze neza ku ishuri bikaba byatuma abana bava ku ishuri. Ariko ibyo ngibyo byose, ibyo bibazo byose nibyo tugenda dushyiramo imbaraga kugira ngo turwane nabyo dufatanyije na sector zose, kubera ko ikibazo cya drop out ntabwo ari ikibazo cya sector imwe runaka, ahubwo ni ibibazo twese duhuriyeho. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi Irere Claudette yasabye abatsinze gukomeza muri uwo mujyo ndetse no mu bindi byiciro, naho abataranyuzwe bagakoresha neza uburyo bashyiriweho bwo kujurira. Abataratsinze nabo yabakanguriye guhita bagana ibigo by'amashuri bagakomeza kwiga, abandi nabo bakiyandikisha nk'abakandida bigenga. Atanyuzwe n'amanota ni ubwe, ni wowe warakoze ikizami, ni ngombwa ko no mu kubaza abikora nka ubwe. Niba yagize ikibazo yegera umuyobozi w'ishuri, umuyobozi w'ishuri amurebere, amufashe kugira ngo ubujurire bugere kuri nesa. Wenda hano umuntu yabonera akavuga mu bihe byashize twagiye tukabona ibivunge by'abantu badafite n'ahantu hamwe bahuriye, bakoreye mu mashuri rimwe na rimwe batanaziranye, ariko ukabona baragendera hamwe mu kigare. Tukibagirwa ko ikizami gikorwa n'umuntu ku giti cye, ntabwo gikorwa n'abantu benshi. Ni ngombwa rero ko ubu buryo bwashyizweho bukurikizwa. Abatari bubashe gutsinda kandi nabwo ntabwo umuntu ntiyavuga ngo ni hano birangirira. Gutsinda nibyo navugaga, umwaka utaha naho urahari, ahubwo umuntu yabakangurira guhita bagana ibigo by'amashuri cyangwa se abiyandikisha ku giti cyabo bakazaniyandikisha. Mu gutangaza ayo manota kandi abanyeshuri bagera kuri 17 bo mu byiciro bitandukanye bahawe ibihembo. Uburyo bwo gutoranya abahabwa ibihembo bukaba ngo bwarahindutse ugereranije n'uko byakorwaga mbere. Ubusanzwe batoranywaga mu byiciro bitatu bigamo. Mu banyeshuri biyandikishije bose hamwe bari 80,892, ariko ababashije gukora ibizamini 80,525. Ni mu gihe mu biga mu bumenyi rusange abiyandikishije bari 48,669, abagera ku 48,455 bakaba aribo bakoze ibizamini. Abatsinze bakaba ari 46,000 n'abanyeshuri 51.
ikigo The Thousand Hills Event gifatanije n'indi miryango itegamiye kuri leta irengera abafite ubumuga bahembye ba rwiyemezamirimo, abanyeshuri n'abandi bantu bakoze imishinga igamije kudaheza abafite ubumuga no kubateza imbere. Aba ni bamwe mu bo twaganira batubwira imishinga yabo ndetse n'uburyo bakiriye ibi bihembo bahawe. Nitwa Gasugo Frank, tukaba turi itsinda riturutse muri IPRS Kigali. Tuba twakoze igare rifasha abantu bafite ubumuga kuba bava muri place imwe bajya mu yindi place bakoresheje iryo gare. Havuyemo abantu baza bakabasunika, havuyemo external engagement bakaza ko babapushinga, so ubwabo bakaba bakontorora igare ryabo bakaba bava muri place imwe bajya mu yindi place. So igare ryacu rikoresha ijwi, kandi ijwi niryo remain cyane, ariko nta nubwo n'ijwi bitavuze ko nta muntu ugize ikibazo cy'ijwi akafite n'ubumuga nawe twamuheje amaboko yiwe ashobora kuba akora. Ubwo niba amaboko yiwe akora, igare yacu ifite uburyo twamworohereza mu ntoki ziwe rikajya kontorora iryo gare akoresheje intoki. Hariho akoresha bita joysticks ziri ku igare ryacu. Ikindi kintu twongeye ku igare ryacu ni ikoreshwa na telefone. Murabizi turi muri isi ya smart, so igare ryacu rikontororwa na telefone akoresheje bluetooth. Iki gihembo kuba twakibonye, ikintu cya mbere bidutera imbaraga kandi bitwereka ko mu Rwanda dufite abana bakora cyangwa dufite abantu bakora bafite ibitekerezo, ahubwo ikintu twashishikariza urubyiruko rundi nabo ni ugukora nyine kuri bino bintu, kuko turabona ko hari amahirwe menshi yuko twagira idea nyinshi, tukagira ibyo bitekerezo bihari, tugakora prototyping, dufite abantu benshi twabyereka bakaba bashimira ibyo twakoze. Mu by'ukuri biranshimishije, ngira ngo ni ubwa mbere bibayeho. Akenshi akazi dukora umuntu agakora adategereje ibihembo, ariko kuba hari abantu bagira icyo gitekerezo cyo kuba bashimira abantu bagize icyo bakora, cyane cyane mu gukorera ubuvugizi abafite ubumuga, ni igitekerezo cyiza. Nathan Ntaganzwa ni umuyobozi wa Thousand Hills Event ari nayo yateguye iki gikorwa, aratubwira byinshi kuri yo. Rero twatekereje kuba twahemba bano bantu bari mu byiciro bitatu. Hariho abari muri competition, hari n'abataranyuze muri competition. Ari naho twanarebye turavuga tuti dukeneye gukora role model kugira ngo batinyura abandi. Abo role model iyo tubahembye n'abandi babandi bafite ibyo bakoze, byabona yuko twagiye mu gisate cyose. Harimo aba entrepreneurs, harimo abari muri siporo, harimo abari mu buhanzi, mu bugeni, mu tekinisiye bwose. Mu by'ukuri turimo turabona yuko hari impinduka zigenda kubaho, ariko haracyari urugendo. Icyo twabonye cyo muri kino gikorwa cyo twakoze, hakenewe ubuvugizi. Turashimira imiryango ihari ikora ubuvugizi, ariko ntabwo bihagije, cyane cyane mu gisate cy'abikorera. Harimo bumva yuko kuba umuntu afite ubumuga wenda bw'ukuguru ngira ngo n'umutwe nawe ubwo yaba amugaye, ariko ntabwo ariko biteye. So ibyo bintu byo dushaka kugira ngo tubasobanurire bumve yuko umuntu ufite ubumuga nawe arashoboye. Ibarura rusange ry'abaturage ryo muri Kanama 2022 rigaragaza ko abafite ubumuga mu Rwanda hose bageze ku 394 na 375. Jean Damascene Nsengiyumva ku bwa Goodrich TV i Kigali. Arakoze cyane mugenzi wacu Jean Damascene Nsengiyumva ku nkuru atugejejeho. Reka dukomeza amakuru twabateguriye, twerekeze mu karere ka Burera, aho abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge igize igihugu basoje itorero ryiswe Isonga bari bamazemo igihe kingana n'icyumweru mu kigo cy'ubutore cya Nkumba giherereye mu karere ka Burera. Bakaba barasabwe rero gushyira ibibazo by'abaturage imbere mu byo bakora byose batabanje kubasiragiza. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Ngwinondore Irene. Abanyamahanga nshingwabikorwa ku rwego rw'imirenge n'uturere, intara n'umujyi wa Kigali 436 baturutse mu bice byose by'igihugu bamaze guhabwa izina ry'ubutore ry'Isonga nyuma y'iminsi 6 bari bamaze mu kigo cy'ubutore cya Nkumba giherereye mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Iryo torero baritangiye kuva tariki ya 27 Ugushyingo kugeza ku itariki ya 2 Ukuboza 2023 mu itorero ry'Isonga ryateguye mu rwego rwo kubakira ubushobozi, kungurana ibitekerezo no gufata ingamba zo
kunoza inshingano zabo. Mu muhango wo gusoza iryo torero wayobowe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude, izo ntore zishimiye byinshi zungukiye muri iryo torero. Mu ntego izo ntore zihaye harimo kurushaho gukemura ibibazo by'abaturage ku gihe, bakuraho ibyatuma basiragira, kwihutisha serivisi z'irangamimerere, bafotora abaturage bagejeje igihe cyo gufata indangamuntu. Biyemeje kandi kongera imbaraga mu gukoresha ikoranabuhanga hagamije kwihutisha serivisi zisabwa n'abaturage cyane cyane izijyanye n'ubutaka, babona ko zadindiye. Biyemeza gukurikirana ubuhinzi n'ubworozi, kurengera ibidukikije no gukumira ibiza, bakurikirana imikorere y'isibo n'imidugudu hagamijwe guhanga udushya, kwigiranaho no gushaka ibisubizo mu bibazo bibangamiye abaturage. Biyemeje kandi kongera imbaraga mu gukurikirana gahunda yo kwirinda imirire mibi n'igwingira no gukemura ibibazo bitera ubuzererezi mu bana, kugira umuco wo guhanga udushya mu nzego z'ibanze no gushyira mu bikorwa gahunda za leta zitandukanye. Biyemeje no kubumbatira ubumwe bw'Abanyarwanda, bakora ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda mu nzego za leta n'iz'abikorera, ariko banasaba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kubafasha kubona ibizakenerwa bizabafasha kwesa iyo miye. Muri ibyo byifuzo harimo kubakirwa ibiro by'utugari, gufasha abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari kugera ku baturage mu buryo buboroheye, aho basabye ko bose moto zabageraho, guhabwa ibikoresho by'ikoranabuhanga mu tugari n'imirenge n'ibindi. Abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge barizeza abaturage impinduka mu mikorere nyuma yo kuba intore. Mu ijambo rye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude yashimye imigabo n'imigambi izo ntore zihaye, abibutsa ko inshingano zabo za mbere ari ukuba ibisubizo ku bibazo by'abaturage. Ikindi gikorwa cy'indashyikirwa izo ntore z'isonga zashimiwe ni ukuba mu mikorongiro zarakusanyije miliyoni zisaga 4 z'amafaranga y'u Rwanda, boroza imiryango itishoboye yo mu murenge wa Kinoni inka 3 zifite agaciro ka miliyoni zisaga 3, amafaranga 900 yasagutse bateganyiriza igikorwa cyo gusakarira umwe mu batishoboye bubakirwa muri ako gace. Itorero Isonga ribaye ku nshuro ya kabiri, aho icyiciro cya mbere giheruka kuba muri 2017. Ngwino Ndore Irene, Goodrich TV. Arakoze cyane mugenzi wacu Ngwino Ndore Irene. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Abafite ubumuga barishimira ko ihezwa bakorerwaga rigenda rigabanuka, ndetse inkunga bagenerwa ikaba ikomeje kubafasha kwiteza imbere ndetse bagahindura imibereho yabo, aho benshi babarizwa mu bikorwa by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Bakaba rero bavuga ko ubu bibona mu rugendo rw'iterambere kimwe n'abandi banyarwanda. Ibi babigarutseho ku munsi w'ejo ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga wahariwe abafite ubumuga ku rwego rw'igihugu, ukaba warizihirijwe mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Ngoma. Reka twumve byinshi kuri iyi nkuru. Abafite ubumuga barishimira ko ihezwa ryabakorerwaga rigenda rigabanuka, ndetse inkunga ibagenerwa ikaba ikomeje kubafasha kwiteza imbere ndetse bagahindura imibereho yabo, aho benshi babarizwa mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Bakaba rero bavuga ko ubu bibona mu rugendo rw'iterambere kimwe n'abandi banyarwanda. Ibi babigarutseho ku munsi w'ejo ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga wabereye mu karere ka Ngoma ku rwego rw'igihugu. Bakaba baragaragaje ko ubufasha bahabwa batabupfusha ubusa. Aba ni bamwe mu bafite ubumuga bagaruka ku bikorwa byabo ndetse n'uburyo batagihezwa. Ibikorwa dukora byahinduye ubuzima bwacu, kuko kera baraduhezaga nk'ahantu nko mu buyobozi bajya gutora ngo abafite ubumuga ngo nta kintu bashobora, ariko ku uyu munsi wa none ubu abafite ubumuga natwe dufite uburenganzira nk'abandi, kuko nk'aya matsinda dukora bitugira akamaro, tweje tukagurisha twiteza imbere, tukabona icyo turihira abanyeshuri natwe ubwacu tukabaho neza. Nagiye mu matsinda ndaguza nkizigama, ubwo inadoro yampesheje imizinga ndayifite mbizigama, ndi umuvumvu ubu ngubu. Mu gihe kandi umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe kwita ku bana UNICEF akaba anahagarariye amashami y'umuryango w'abibumbye mu Rwanda, Juliana Lindse, avuga ko ubufatanye na Leta y'u Rwanda mu gufasha abafite ubumuga buzahoraho, ndetse akaba avuga ko bazajya bifashisha ikoranabuhanga kugira ngo abafite ubumuga bose bagerweho n'ubufasha. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean Claude Musabyimana yavuze ko hari intambwe imaze guterwa mu kwita ku bafite ubumuga, cyane cyane ku ihezwa ryabakorerwaga, ndetse kandi avuga ko bazakomeza gufasha abafite ubumuga cyane cyane mu kudaheza abantu bafite ubumuga, ndetse no kubashakira uburyo bwo kwinjira neza muri sosiyete kugira ngo bagire uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Kubera ko mubizi kuva u Rwanda rwakwibohora, zimwe mu ngamba zafashwe ni uko utagira umunyarwanda n'umwe uhezwa mu buzima bw'igihugu, harimo n'abantu bafite ubumuga. Ibyo rero tuba twishimira intambwe imaze guterwa, tukanareba n'ibibazo bigihari kugira ngo abafite ubumuga kuko
bakomeze gufashwa. Imibare igaragazwa n'ibarura rusange ryakozwe mu mwaka wa 2022 yerekana ko mu Rwanda abantu bafite ubumuga bangana n'ibihumbi 391 na 735, gusa ngo harimo gukorwa irindi barura ryihariye ry'abafite ubumuga ngo hamenyekane neza imiterere y'ibibazo bafite. Mu kwizihiza ku nshuro ya 27 umunsi mpuzamahanga wahariwe abafite ubumuga mu Rwanda byabereye mu karere ka Ngoma ku rwego rw'igihugu, aho hari abahawe amagare azajya bafasha mu ngendo, ndetse hakaba haranamuritswe inkoranyamagambo nyarwanda y'ururimi rw'amarenga, hakaba haranabaye umupira w'amaguru hagati y'abantu bafite ubumuga wahuje ikipe y'akarere ka Nyarugenge ndetse n'ikipe y'akarere ka Ngoma. Nicole Nyirabuhanuzi, Goodrich TV. Abaciye akenge bahamya ko turi mu kinyejana cy'ibitangaza gusa, kuva ku ikoranabuhanga n'iby'ubuhanga buharaze biboneye ijisho nk'inzu z'imiturirwa, zaba izijabirye izifutamye n'izisirimutse mu bugeni bucanzemo n'ibirabagirana, maze aho ukandagije ikirenge hose ku mapave y'imideli iconze ukwayo kumerwa unemeza ko iki ari ikimenyetso simusiga gihamya ko mu myaka 15 Star Exterior Innovation imaze ibayeho yakoze ibitangaza mu kurimbisha aho irambitse ibiganza hose. Iyi yagiye kure mu gukora no kurimbisha amapave y'ubudasa, ibyo kuyasasa gukora no kugurisha inzugi zisirimutse, kurimbisha amazu no gufindafinda ubusitani burangaza buteye imboni bose, ni wo muhamagaro wa 5 Star Exterior Innovation muri iyi si y'abantu batangaje. Ikiri gitangaje kuri 5 Star Exterior Innovation ni uko iyo baguhaye amapave akameneka utarayakoresha ku kanya bagukorera igitangaza cyo kuguha yandi y'ubuntu. Dukorera mu Rwanda no mu Burundi. Mu Rwanda wadusanga Kimironko ku muhanda wa Controle Technique, mu Burundi ukadusanga Bujumbura Sanike hafi ya Savonor. Ushaka ko tugusira mu tavuye aho uri waduhamagara kuri 0785966044 cyangwa 0787723056. Ubuzima bufite agaciro karuta kazahabu. Byakumara iki gutunga magana ukabura amagara mazima? Ikaze muri Goodrich Life Care. Turasuzuma physical assessment, tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics, sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Duherereye mu mujyi wa Kigali rwagati muri Mateus House etage ya 3 inyuma yo kwa Makuza. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788302773 cyangwa 0788307794 na 0788300456. Ikaze muri Star Professional College. Duherereye mu mujyi wa Kigali mu nyubako yitwa Mateus House iri inyuma yo kwa Makuza muri etage ya 3 ahakorera Goodrich Business Group. Dutanga certificate mu mezi 3 na diploma mu mezi 6 mu masomo akurikira: Filming and TV Production diploma mu mezi 6, Camera Operation and Video Editing mu mezi 3, TV Broadcasting and Control Room Techniques mu mezi 3, Graphic Design and Software Development mu mezi 3. Dutanga kandi amasomo yandi akurikira: Complementary Therapy Diploma y'amezi 6, Massage Therapy mu mezi 3, Fitness and Gym Instructions mu mezi 3, Hydrotherapy and Sauna mu mezi 3. Dukora n'ikigo High-Tech London International Therapeutics Examination Council mu gutegura amasomo ndetse n'ibizamini bituma impamyabumenyi tuguhigira agaciro ku isi yose, ndetse bikakorohera no guhita ubona akazi. Ababoneka muri weekend namwe twabatekerejeho. Kwiyandikisha byaratangiye kandi imyanya n'imbarwa. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 30 cyangwa 0788 30 tukaguha link yo kwiyandikisha online, cyangwa ugasura urubuga rwacu goodrichbusinessgroup.com ugakanda handitse Star Professional College. Ubumenyi ngiro, imbarutso zo gukabya inzozi zawe.
Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe baturarwanda, nimvuga impamba y'ubusirimu mu myambarire ujye wumva Easy Buy Shop. Iri ni iduka rimaze kwandika izina mu kwambika abari n'abategarugori ndetse n'abagabo. Tubafitiye imyenda myiza y'abakobwa ndetse n'abadamu. Wahasanga amakanzu meza, amapantaro, imipira, amashati, kostime, inkweto z'ubwoko bwose ndetse n'ibindi byinshi bijyanye n'imyambarire. Easy Buy Shop dukorera mu nyubako ya Kigali City Tower, umuryango nimero 2. Wadusanga kandi no kwa Makuza Peace Plaza muri etaje ya 3, umuryango nimero 4. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0782 53 57 Ushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram ni Easy Buy Shop Kigali, naho kuri Facebook ni Easy Buy Shop. Ambara neza uberwe hamwe na Easy Buy Shop. Mega Travel and Tourist Limited, igisubizo kubifuza kujya Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Duza abacuruzi n'inganda, abifuza gutembera ndetse n'abifuza gutegura ibitaramo i Burayi, Canada na Amerika, abo bose turabafasha. Kubifuza kwiga ni karibu, kuko Mega yamaze guhabwa ibyangombwa byose byo kuba International Student Recruitment Center. Hari short courses, diplomas, bachelors, masters na PhD mu mashami yose mwifuza. Tubafitiye kandi na scholarship muri Canada, Europe ndetse no muri USA. Tubafasha gushaka visa zaba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Tubafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'amahotel. Vuba kandi tuzatanya no kubafasha kubona akazi n'ibyangombwa byo gukorera i Burayi ndetse no muri Canada. Kuba ari mu Rwanda, i Goma ndetse na Bukavu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali muri Mateus House muri etaje ya 3, ahakorera Goodrich Business Group inyuma yo kwa Makuza. Wanaduhamagara kandi kuri izi nimero 0788 31 76 cyangwa se ugasura website yacu wa3.megaglobalink.com. Twerekeje mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Mu gihugu cya Tanzania, inkangu yaturutse ku mvura nyinshi yibasiye amajyaruguru ya Tanzania yatumye abagera kuri 47 bahasiga ubuzima, abandi bagera kuri 85 bakaba barakomeretse nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wo muri ako gace. Wanavuze ko kandi hari impungenge ko umubare w'abapfa ushobora gukomeza kwiyongera. Hamwe n'ibindi bivugwa hanze y'u Rwanda, reka tubaze mugenzi wacu Leonce Tuyizere. Tubahaye ikaze mu makuru avugwa mu mahanga. Tujye guhera muri Tanzania. Inkangu yaturutse ku mvura nyinshi yibasiye amajyaruguru ya Tanzania yatumye abagera kuri 47 bahaburira ubuzima, abandi 85 barakomereka. Umuyobozi wo muri ako gace yavuze ko hari impungenge ko umubare w'abapfa ushobora kwiyongera. Al Jazeera yanditse ko imvura nyinshi yaguye kwa gatandatu w'iki cyumweru gishize yibasiye umujyi wa Kateshi nko mu birometero 186 uva mu majyaruguru y'umurwa mukuru w'imitegekere Dodoma. Iteze inkangu yatumye benshi bapfa nk'uko umuyobozi w'akarere Janet Mayanja yabitangaje. Komiseri w'akarere mu gace ka Manyara ko mu majyaruguru ya Tanzania, Queen Sandiga, yabwiye itangazamakuru ko kugeza ku mugoroba ku cyumweru abapfuye bari 47 mu gihe abakomeretse ari 85. Ni mu gihe imihanda myinshi yapfuye kuko yuzuyemo ibyondo, ibiti, amabuye ndetse n'amazi. Ibi bibaye mu gihe perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ari Dubai mu nama ya COP28, gusa akaba yohereje ubutumwa bwihanganisha imiryango yagize ibyago, ategeka ko leta ishyira ingufu nyinshi mu gutanga ubutabazi. Afurika y'Iburasirazuba yibasiwe n'imvura idasanzwe ituruka ku miyaga ya El Nino, byatumye kuva mu mpera z'umwaka wa 2020 benshi bahasiga ubuzima. Imvura kandi yaturutse ku miyaga ya El Nino yimuye abantu barenga miliyoni muri Somalia, ihitana abandi amagana. Amakuru avugwa mu mahanga, reka tuyakomereze muri Kongo. Ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zatangiye kurira indege ziva mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri iki cyumweru cya tariki ya 3 Ukuboza 2023. Ingabo zari zaroherejwe mu burasirazuba bwa Kongo muri gahunda yo kugarura amahoro n'umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho ingabo za leta zifatanije n'imitwe yitwaje intwaro zihanganye n'inyeshyamba za M23. Ku ikubitiro, ingabo za Kenya nizo zabimburiye izindi, agenda icyiciro cya mbere cy'abasirikare 98 mbere y'iminsi 5 ugereranije n'igihe ingabo zari kuzamara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko byari biteganijwe ko manda y'izi ngabo izarangira tariki ya 8 Ukuboza 2023. Kenya niyo yari yarabimburiye izindi ngabo kuza muri Kongo
ubu hakaba hari zaturutse mu bihugu birimo Sudani y'Epfo, Burundi, Uganda na Kenya. Ingabo za Kenya zari zimaze umwaka urenga zikorera ibikorwa byazo muri teritwari ya Rucuru na Nyiragongo ndetse no mu mujyi wa Goma. Amafoto n'amashusho yagiye hanze akaba yerekana zimwe muri izi ngabo ziri ku kibuga cy'indege cya Goma zitegura gufata rutemikirere zigasubira iwabo. Ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zatangiye kuzinga utwangushye nyuma y'uko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itangaje ko itazazongerera amasezerano yo gukomeza kuba ku butaka bw'icyo gihugu, nyuma y'uko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo n'ubutegetsi bwe bakunze kunenga umusaruro w'izo ngabo, ahanini bitewe no kuba zaranze kujya mu mirwano n'inyeshyamba za M23. Hashingiwe ku masezerano y'inama z'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zabereye i Rwanda na Nairobi, kujya mu mirwano na M23 ntabwo byari muri gahunda yari mu zajyanye ingabo zawo, nubwo Leta ya Kinshasa yifuzaga ko ziriya ngabo zajya ku rugamba. Imirwano irakomeje aho ingabo za Congo FARDC nabo bafatanya barimo abawazarendo bakomeje kugaba ibitero ku nyeshyamba za M23 ziharanira ko bamwe mu banyekongo baheze ishyanga babona uburenganzira ku gihugu cyabo mu bice bya teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo. M23 inashinja FARDC kohereza bombe ziraswa n'indege mu bice bituwemo abaturage b'abasivile, bamwe bikabahitana abandi bagakurwa mu byabo n'izi ntambara za hato na hato. Imirwano yabaye ku cyumweru muri Kongo ikaba yaranasize hiciwemo Colonel Ruhinda wayoboraga ingabo zidasanzwe muri FDLR mu mirwano yahuje FARDC na M23. Amakuru avugwa mu mahanga ariko tuyakomereze muri Guinea Bissau. Perezida wa Guinea Bissau Omaro Sissoco Embalo yatangarije BBC ko amasasu aherutse kuvugira mu murwa mukuru yari y'abantu bashakaga guhirika ubutegetsi gusa ngo ntibabigezeho. Ibyo gushaka guhirika ubutegetsi byabaye kuwa gatanu ubwo Perezida Sissoco Embalo yari yitabiriye inama mpuzamahanga yigaga ku bidukikije no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere yaberaga i Dubai. Perezida Omaro Sissoco Embalo yabwiye BBC ko ababikoze bazahura n'akaga. Kugeza ubu ari umusirikare wafashwe akaba akekwaho kuyobora agatsiko k'abasirikare bashakaga kubohoza umwe mu bayobozi bari bafunzwe. Abasirikare barinda umukuru w'igihugu bafashe abasirikare barashe amasasu babafata batarisuganya kugira ngo basubire mu bigo byabo. Abaminisitiri babiri batawe muri yombi bakurikiranyweho kuba ibyitso. Minisitiri akaba ari Minisitiri w'Imari witwa Suleiman Seidi n'umunyamabanga wa Leta muri iyo Minisiteri witwa Antonio Monteiro. Guinea Bissau imaze igihe ivugwamo abantu bashaka guhirika ubutegetsi ariko imigambi yabo igapfuba kuko no mwaka wa 2020 muri Gashyantare Perezida Omaro Sissoco Embalo yari yatangaje ko nabwo ari abasirikare bashatse guhirika ubutegetsi gusa bikaza gupfuba. Amasasu yamaze amasaha 4 avugira ahantu 11. Ubuyobozi bwatangaje ko ayo masasu yari y'abacuruza ibiyobyabwenge bari bahanganye n'abashinzwe umutekano. Guinea Bissau yabonye ubwigenge mu myaka y'igihumbi 1974 ubwatse Portugal yari yarayikolonije. Amakuru avugwa mu mahanga ariko tuyasohereze ku ntambara ya Israel na Hamas. Kuri iki cyumweru abasirikare batatu ba Israel biciwe muri Gaza aho icyo gihugu cyatangije intambara yo gutsinzura umutwe wa Hamas, bituma abasirikare ba Israel bamaze kugwa muri iyo ntambara baba 69. Igisirikare cya Israel cyabitangaje ubwo cyasobanuraga uburyo cyatangije intambara mu duce twose twa Gaza kugira ngo kibashe gushwanyaguza ibirindiro byose by'umutwe wa Hamas. Kwa gatanu ushize nibwo agahenge impande zombi zari zahanye karangiye, Israel isubukura ibitero. Kuva mu Kwakira intambara yatangira Abanyapalestine bamaze kuyigwamo bagera ku 15,200 nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima muri Palestine, mu gihe Abanya-Israel bo bamaze kuhagwa ari 1,400 aribo bishwe. Umuvugizi wa ADF Daniel Hagari yatangaje ko mu bitero bishya bagiye kuvanga ibyo mu kirere n'ibyo ku butaka kugira ngo byunganirane. Ni ibitero bizibanda cyane ku birindiro bya Hamas ahacurirwa intwaro, ubuvuma abagize umutwe bakoreramo ndetse nabo bifashisha barasa ibisasu bigwa kuri Israel. Lewonse Tuyizere, Goodrich TV. Mugenzi wacu Lewonse Tuyizere arakoze cyane utugejeho amakuru yavugwaga hanze y'u Rwanda. Ni naho tugejeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye. Reka dukomeze tubashimire mwese twabanye ndetse tubararikire gukomeza gukurikira gahunda zigiye zitandukanye Goodrich TV yabateguriye. Tunashimire kandi equipe yose yagize uruhare mu itegurwa ry'aya makuru ndetse tunashimire Landrine n'izigiye dufashije ku buhanga bw'ibyuma. Ngiye bagejejeho amakuru ndi Nicole Nyirabuhanuzi. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde.